Podešavanje HC kontrolera na wireless mrežu. HC kontroler postaje pametan kontroler kada se preko svog softvera poveže sa internet mrežom. Korist vlasnika se ogleda u mogućnosti planiranja zalivanja na osnovu informacija vremenske prognoze, pri čemu se postiže ušteda u potrošnji vode. Korist izvođača se ogleda u tome što imaju daljinski pristup vlasničkim nalozima i mogu da vrše ručno podešavanje parametra. To znači da će biti obavešteni usled havarije na cevovodu ili nestanku električnog napona. Prednosti ovog sistema ogledaju se u 3 elementa. HC kontroler treba povezati na zalivni sistem, wireless pristup prema kontroleru i klijentov nalog na web adresi hydrovice.com. Podešavanje naloga je besplatno i kreiranje se vrši relativno brzo. Počnimo sa povezivanjem HC kontrolera na vašu wireless mrežu. Kada se uređaj uključi, pojavit će se prozor za priključivanje na wireless mrežu. Izaberite vašu wireless mrežu sa liste i pritisnite taster Confirm. Ukoliko uređaj u listi dostupnih mreža nije uvrstio vašu, potrebno je provjeriti da li je HC kontroler u dometu wireless mreže. Ja sam izabrao Home Wi-Fi mrežu. Unesite šifru za vašu wireless mrežu i pritisnite dugme OK na displeju. Prilikom povezivanja uređaja na mrežu, ikonica za wireless u donjem desnom uglu će početi da treperi. Povezivanje traje 30 sekundi. Dobijamo obaveštenje da smo uspješno povezani, pritiskom na dugme OK možemo pristupiti našem podešavanju. Da bi završili naše ažuriranje uređaja, potrebno je otići na sajt Hydrovice ili koristiti aplikaciju. Sljedeće je registrovanje i pristup vašem nalogu. Sada je potrebno povezati vaš kontroler i vaš nalog pre početka ukucavanja parametra navodnjavanja. To postižemo na 2 načina. Koristeći aplikaciju ili web pretraživač. Potrebno je otići na vašu kontrolnu tablu, klikniti na plavu liniju podešavanja. U polje serijski broj unesite broj koji se nalazi na poleđini vašeg kontrolera ili pritiskom na dugme status, pa zatim na kontroler status, gdje će u gornjem desnom uglu biti ispisan serijski broj uređaja. Nakon unosa serijskog broja, kliknite na Link to Controller. Ovim smo u potpunosti završili bežično povezivanje na kontroler.